ke kutlo botlhoko Dr. Novisto wait a ke le go kerekeng bana ba go kerekeng ba re ntate tlo bona masenke a feta tje difate di wele ka mo tropong tata go se bone ntho hai Dr. Novisto ke ke bone le na khanyentse jalo mara re jaife ya no ka parte dirang ke ya ga tsama ra mo le batsa ai teng mo si hamba manje Dr. Novisto in the building motho montle mo le tsatsing la gompieno re tshware kganye maleba fela re bua fela ka kganya sensitivity motho mong o na le kganye ya go nna sensitive man ba re o tobetse ga matle ke o tshwana le jukju ba ke di jukju Dr. Novisto jaanong motho montle re bua fela ka kganya sensitivity o ka kra sensitivity tsamaisana le insecurity tsamaisana le inferiority of complex ke yone mpho complex as mo batho dula ke mo batho ba dulang teng ba ba le tshwalo bo le tshwalenki a je le tshwalo as da ba je play yes how be le tshwalo ke mo dulang teng ya okay mpho komphele ntshule o sentle ma a komphele o le sentle ma hai ayo arrete feta ke mo skomoto motho montle a re tlo itwe ke bo skomoto a ne sa khona gatle ya kho if re tlolegile go nna le bo skomoto re decide le go nna le bo skomoto tsa bo free ya nna ke skomoto free Wala de bo skomoto ke batho ba Limpopo hele ke bala Limpopo ela le bo skomoto ba bantsi ba gona gore re ka tlhoka dilo tsela tsotlhe re tlhoke bolo re tlhoke di team tsa bolo re tlhoke makufe re tlhoke le bo skomoto ai ma ebile re kgona go hana ka mafusa yes pom 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 December Dr. Novisto a gona ka mogomo yes pom pom ai mamedi tsela batho ba teng ba hlapa man ya a ba tshwane batho di kere ke di slay queen ai ke batho ba manala di 17 inch a se batho ba lo manala and you can have what's give me Jesus, give me Jesus in the morning. abang perfume bang kha sente yeah kami sise school clean yes emikhutsane Yeah. eseng dipurapere ka re ke di-graduation batho ba kereke ba ba dia moya ma batho ba kereke man batho ba kereke ba le Mana rata ka pasa ba tla itira ba tla ipaseng o mongwe la tlile Dr. Novisto hai person ai person ka sa khone go ipaseng hai tele mo go ya re bos komoto ka ne go ya ngela ga se komoto ba ba re ka go tshwarisa di-grand ke massive pool dance Dr. Novisto Grootman o tlisa boitumelo jo bo se ka sepe mo botshelong jwa me ba na ke itumetse baya donkey ke itumetse a tele fa ke ntse ke tlhoname ma tse ke tshameka di hela ke se dila pelo wa moretsi wena go senyegetswe man askis e botlhoko kganye no askis mo mamedi ka neta rona re le motheo FM ka neta re askis ka neta now you can imagine batho ba bang bana mo ba role o robala ba bang bana dijo di senyegile everything eish no mafelo a mantse di load shedding yo go kgaogile dipale di wetse mo fatshe tse ding di betsa ditlhase ka ipotsa ngwana ha o rumile go bentleng a ba kopana le pale go tla nna ja no dilo tse di botlhoko ma di kutsa botlhoko
a re bua ka sensitivity Dr. Novisto Kharatman ki rata yo no chantse re bua ka yo no yo chantse re bua ka yo batho ba sensitive mameti bo handle with care yeah ke bo box e ko tshinyalo please handle with care o tata hela go aba handliwa ka care o mama hela o khona go tsenya tlhale mo dinaleng aba handliwa ka care Moruti please be careful how bua le nna please be careful Bo no, you can advise me, but not like that. Yeah, yes. O tshwantse o kgethe mantswe a gago. Mar o ntse mo advise bua le yena mara o tshwantse o kgethe mantswe o thusa yena mara o tshwantse o kgethe mantswe o bo kgethe mantswe gore mo thusa ya hai mo mamedi ke a tlhoki thuso motho Hi. No, when I wait a bua ka yona, I think le nna ke rata le nna ke itumetse gore re bua ka yona because I think ke engwe ya dilo tse ke nagana go tshwantse le bua ka yona. You know, bo sensitive bo khoswa ke dilo tse dintsi. When I'm mamelo ka rata and bo sensitive bo dangerous. Today re safara go fita mo maphelong a batho ka ntla bo sensitive. I'm telling you, today re sokola go fita maphelong a batho ka baka la bo sensitive mamelo ka rata. And you know what is painful ka baka la bo sensitive gore le wena self o dula tlisa botlhoko ke dilo tse dingwe o dula utlwa botlhoko o tlisa botlhoko and o tseba why ke re o dula utlwa botlhoko o tlisa botlhoko ke gore when you are sensitive everything o tlisa botlhoko now it means o dula utlile bohloko. That is number one. When you are sensitive, everything when I'm mamedi wa motheo FM Facebook yaka ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live Pastor November and Victoria's Faith Ministry mamedi o jona re bone ne re ka mare teng Facebook o tla bona re ntse kotsi man re ntse le skomoto waka re ntse kotsi mamedi ha Chaza live on Facebook and TikTok ke Dr. November ka Pastor November live di le pedi. Yes sir. Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry kanti TikTok ke Dr. November ka Pastor November. Go itse ke kopa mamedi ang kotla this thing is very important. Hore when you are sensitive mo mamedi ke ba from experience I was there. Ke tlo le bolela not always ke sebetsa ka di experiences tsaka mo mamedi wa ka rata because ka bo madimabe a ke a rute a ke kgone sebedisa ka di a ke kgone bua ka di experiences tsa batho ba bang because I ke tsebo bala dibuka tsa English hona le ntate mo Pretoria ile ngampha buka e tenya mo mamelo ka rata gore ntate o nang gokile ya sogoa now which means that means because of me that of single patient ke potsa re ke qala kae so ntate mo so a ke kgone ho sebedisa di experiences tsa bo mang le tsa bo mang because a ke kgone bala dibuka tsa batho ba bang but ka bo madi ba nna ke sebedisa di experiences tsa ka binde ke a tsema bo sensitive bo dangerous jwa one like I said when I go itse bo sensitive o dula utlile bohloko because when we are sensitive everything e utlisa bohloko number 2 o dula utlisa bohloko o dula there's a difference between the tse ke di buang o utlwa bohloko dula utlile bohloko le o dula utlisa bohloko ya bobedi ke o dula utlisa bohloko jwang e mo tla re Dr. November jwang because re phela ka bo madimabe when you are sensitive o dula le ka ra batho phela le partnera phela le motho le sa holang samo o phela le o na le di in-laws o na le di in-laws tsa motho wa hao o na le di family tseo le sa holang samo so now o ba tlo dula ba utlisa bohloko ba bang ba tlo utlisa bohloko intentionally o tolore ba utlisa bohloko purposely ba bang o tolore ha ba utlisa bohloko intentionally but it's just that ke taba hore wena ntwena yeo ba ibuileng ka pa e ba yentseng eneng ile innocent ka baka la bo sensitive o ijikile wa yetsa hore ibe painful ka pa ibe personal now bo sensitive wena go itse bo dangerous mo mamedi wa ka ratang bo dangerous ka tsela mangata and bo sensitive ke bona bo etsang hore batho ke rata hore ha ke bua le batho ba ngata ke re batho ba ngata ba sensitive to an extent sebile ba tshwana le di tortoise ke school part tortoise ntate ibile e rata that shell ya yona e rata o ikwalla ka ra le ntho ka ra ga ke tla yele ya yona because
o lo sheba sekolopata se jwang se very sensitive ha o se amaela sa se a nyamela ha se utlwa pampiri fela illa se a nyamela se dula se haidile se dula se ipatile dinthong tsohle jwale batho ba sensitive momamedi it's a problem e hlotseng and se gore batho ba sensitive one re frustrate le batho ba pela rona because motho pasa joku o utlwa bohloko motho o bua something o ba hurt batho ba sensitive re frustrate le batho ba pela rona wena momamedi wa Motheo FM so it's ingata ntho e tswang ke e khoswang ke bo sensitive and the sad part tabena bo sensitive e qala kae ha re tletameng ya bo sensitive because ne ke batla go thasha dintho tse etsahalang ho motho sensitive tsene tse qeta go bua ka tsona tsa hore o dula utlwile bohloko o dula utlwisa bohloko and then now the sad part kuru o dula o frustrate le batho ba pela hao se momamedi o frustrate le batho ba innocent motaro wa joka fela o so nkile joke in personal motho bua something o so nkile personal batho sensitive ba frustrate batho to an extent o dula o apologize when o phela le motho frustrated I mean yes sensitive o se wrong o bua joke winga personal because most of what was sensitive in that time always when you sensitivity and negativity disappear together when the sensitivity and negativity they work together ke mpolimponyana batho ba ke mafahla because ke mpo limponyana limponyana because when only sensitive then only negative each and everything we is negative mutia negative I mean mutia sensitive that you will never find mutia unsensitive about the positive it's impossible it's impossible but what's sensitive but ba negative most of them mamidi wa karata ba negative because ubwanto ubwa joku why misunderstand una hana hore ubwa net ntshongwe le ngwe we yetsa iba personal ho yena so those are the thing when momamedi tse hona jwale di re affect manyalo le di relationship in today especially momamedi hona jwale batho ba ntseng ba batlana now a re shebenye hore bo sensitive bo tliswa ke ngwana mamedi a karata bo qala kae one bo sensitive wena go itse bo etswa ke dikgolo tsa rona ba bang ya affect ha re ntse re kgolo tsa rona ya pele ba bang ke dikgolo tsa bona tse ba bang ke dikgolo di environment tse ba holetseng go tsona yo momamedi di environment tse re holetseng go tsona ba bang di ba affectile dikelello ba bang di ba affectile maikutlo because now maikutlo a bona a setsa limits to an extent everything I touch fela maikutlo a bona motho a re bo sensitive ke number 1 bo sensitive momamedi bo bong re hotse re bolatile malapeng di environment bo bong bo sensitive ke dintho tsena tsa bo dikolo motholo re dikolo mo no ke yana sekolo teng ho nona le ntho tsana le bitsa peer pressure what and abuse bullying ne ba bang motholo re ke taba sekolo bulue too much sekolo and then ya boraro ke taba ya ntho ya the relationship ha re qala re kana the relationship and then qala re kopana le batho ba different ba rutlisa bohloko ba re hater and then ha re qetile jwale and then se jwale when bo sensitive bo etswa le kore now o tholore o kopane le batho ba wrong most of the time o kopane le batho ba wrong ba create ba o sileng le bohloko ba o disappointileng ba robileng pelo ya hao jwale o tholore you are so much sensitive for each and everyone and everything that now it's a problem in society that is sensitive and ka gantsi Dr. Novisto ha bana le self confidence yeah no it's a problem that it's a problem to an extent that today matsatsingana wena mamedi wa karatang wena mamedi wa Motheo FM ha re kopana le batho matsatsingana one of the things that re sokole ho kopana ho clicka
yengwe o fita in maphelong a batho ba bang yengwe ya dintho etsa gore batho ba sokole o fita in maphelong a batho ba bang wena mamelo ka ratang ya pele ke bo sensitive ke yone etsa gore be today batho ba ngata tholo you love this person ka pale ya ratana le motho but bothata ke gore ha le gone o fita in maphelong a lona ha o gone o fita in bophelo ba motho yona because motho yona sensitive a be sensitive to an extent wena mamelo ka ratang ha le gone ba environment one ha le gone o spenda nako together ha le gone ho qoqa ha le gone o etsa di joke ha le gone o etsa anything because whatever e o etsang le motho yona kapa yeo le buang wena le motho yona ya le affecta now dintho tsene ke tsena tse etsang gore se ka re gona fita maphelong a batho and especially wena mo mamedi wa ka ratang batho ba batlang di relationship when really sensitive it's going to be a serious problem when I can be because ewe se re tlokopana le batho ba re sa tsebeng ba re sa tsebaneng le bona ba re sa tlwaelanang le bona ba re sa holang le bona sa now the problem kore re kopana re sa tsebang now o tlo thola hore every time motho re bua le wena o inka personal la motho jo ka le wena o inka personal now qeteleng ya qetelo motho ba sa hlole a fila a le right environment nya wow ungutlile that batho ba batlang di partner it's a problem mamedi today re sukula batho ka baka la bo sensitive re sukula ho choose batho because when o ruphela le motho kapa let's say jola ka tletse o dula ke le mo mamedi ka rata jola ka ke dula ke le mo once ke phela ke tlisa motho bophelo mbaka a ke ke expectile hore jwale ho tlo ba monatiretse kapa yena ke ya bophelo mbaka ke expectile hore ho tlo ba monatiretse mo mamedi the problem kore o thole hore ke tlisa motho kapa ke ya bophelo ba motho ke le sensitive ho tlo etsala re tlo frustrateana le motho ka se go wena mo mamedi to an extent motho ba utla sa galle go ba le go na lwe ewe se wena mogaetso motswana wa go gae ke o bitsa ka motswana ewe ke ena ya hore manyalong tswa ha re isa manyalong do you know that batho ba sensitive ka ra manyalo ba qeteletse ba etsa hore ba di partnera tsa bona di spende nako le batho ba itseng ntle le bona because of ba sensitive o thole hore you can everything ha o re bua le motho lo kwatile ha o re etsa wa react ha o re wa joke wa kwata now when o le motho ya galang o joke kapa ya ratang go dlala kapa ya ratang funny o tlo etsa jwang o phela le motho sensitive ke mane mo tlo tshwanelang o spende nako ya ho different tsa hao o spende nako batho ba understandang di joke ba understandang di joke ba understandang personality yao that is why rena le batho ba ditse ka ramanyalo ha na monna o tshwantse a thabe haholo stratong ba a thabe so that I thabe because batho ba fitla ka tlong o kopana le pou o lo kopana le hallelujah o jeleng dipenkere o tlala le yona re ba thoka je baby o nkga monna mothabar motho kore o tlo or baby marong ga monna tse kutlo nkga monna ka pa baby kutlo ha o ntshara tsene ka rona o ka re tswa tshwara monne mo mothaba a raba ka karabo serious ene kana ko tse wa joke ene batho sensitive ba tsebile o fapanya joke leso se serious mo mamedi ba dipenkere and tshwana ka ramanyalo e entse hore batho ba se ba qoqa le banna ba bona no ha re bua tsena ntate e mo o kentse di headset o ka moring engwe le mo kentse headset ka moring engwe e mo dutse TV ha gona pizza o buisane ha o buisane ha o yetse next because ha le re la bua fela le joke fela e ba mess wa lwanwa ke mo ferefere motho mo ntlela fela tshware le gonyana go ka wena o sensitive tshware le gonyana ke markana ba le tshware le gonyana tshware le gonyana dinomoro tsa mogala ke 071 394 9560 ke di bitsa jaaka mogasi 071 394 9560 kana ka dira fela jana motho montle wa lebella fela ko Pastor November and Victorious Faith Ministries o di beile ka ko motlhagisi mogolo ke bua ka MPHO Mphonyana. Dr. November, e affect relationship ya lenyalo ka tsela le mogontseng jang kgang ya sensitivity. Ke yone ya gore fela e molemo e mong ha batho ba environmenteng ya e mong because le ane o sensitive o avoid a utlwiswa bohloko
so kgetha hore a be one I isolate wa bona ntse tsa di covid a kry covid ni tsamaya ka isolation di covid o phela ka covid phela ka covid ke isolation now because what was sensitive but on the school part they prefer to be alone now school part si kgetha o be se nkara that share si kwaela ka mona se le seng that is why batho ba sensitive they prefer to be alone Una le batho ba o space saka ba bo space saka ba bang ha se taba hore motho ba tla space sa se nnete but ke taba that shell motho ba tla shell ha se hore motho ba tla space sa hae ha se hore motho ba tla eng but ke taba hore fela hona le batho ba ratang o sensitive now o baleisa yena most ya batho ba sensitive mamedi ba rata lo ipaleisa mare ba se aware ora o tlo motho ra ina ke ha tsana ke batho ho gore nna ke batlo tsena ya tsena o itsebile nna ke batlo motho tlo bua le nna tlo ntena it is because mo mamedi se now bohloko e affect the relationship so ha e safarisi wena I mean ha e safarisi motho yona sensitive but it's safarisa le motho ya partner because ha re etse mohlala wena go itse let's say nna ke motho ratang fan wa mpona ke motho you can imagine if ke dula le motho sensitive you can imagine if ke phela le motho sensitive ke tore ke phamisa lo ke re ke a jaifa ba ro ke tsona ntotso o tla o tla ntsha pimpo Pina ka ring the money I get it. Oh yes sir yes o ka go mo tshwara di chops a go ntira araso ha o ro motsiki etsa ra ka wa ntse ma yes se mbone la ai khokora yana yes se mama ya go dotsha ditshitshiri ka admit to hospital ka dula ke le national hospital ntse ke trainwa ke botswa gore la muni le apole ke hele la muni ke gona ka dula ntse ke re la muni ke apole o ka di mesi o ka la tshela tshware le go nyana because reality gore una nna that is why ke sa kgone go fita maphelo a batho ka fela let me tell you something una le batho ke sa kgone go fita maphelo a bona next radio dumela re teng le kae ke ntse ke mametse tlosa ka jeno remametseng that bua re ditse e ba mosolomong go bua kana tsa ka bua ka jeno ka sensitivity it's very natural for ntho e nngwe le nngwe e patale jalo ka tshwanetse gore e be teng so being sensitive ona le mabaka a etsa gore motho a tsetse a le sensitive so ka ba ntama it's just no way that motho aga ipapaya le tinga mfuta ona ke ka ho ketelong ba tsa ketele ba sela tsa school patala better to be alone than being unhappy ke a le bua bonta ramare e re ke botsefa o khona yang go phela le monothi khona le batho ba o ka phelang le bona no man is an island se re jalo se kholo ke a ba ga la le ntha hore o e tsa tshitwa ke le sensitive ita le la ha ba motho mo ntse kopana le motho na ya e tsa motho ha ke ke tsa ntshite e le lo ba khai tabela ha ke ke tsa ntshite ha thabela how should I get him or her happy I ba ne ruwe about not bother him or her ka anything ba motho mo a soka ke ga o yeng bophelo bo ba go pata bona bo ta bo biba empa ka nnete da natural that thing that are happening how should we get away from them no but went into it sense it makes sense ori bu sense o kan okay repetilena are o bua into it sense when urki a ke re ke jo ka lwena o ba offended be ke re ke etsa eng o ba offended ke man mo jwale le nna ke choose go ba school part oh ka mantwa mang ke tena ke nna sekolo pata ka tsele wena o ishwe ke bua le wena wa offended ke a joka o ba offended ke etsa eng o ba offended ke man mo ke le nna ke qeteletseng ke re jole ke etse a school part
house yes of in the house ene ka gantsi batho ba ileng gore ba gotse ba le yalo environment le ona we mentionile Dr. Novisto gore tshameka ka rolo big vital role ka kra ona abusiwa ka kra ona phela le ntate we le gore ha mo ne chance hela ha bua mo nna mantwane ke jaanong ha gola ka one so se go man nna go thile mo botshelong a ke le go nna nitsi go thile nna mo bophelong ke selo hela mantwa se monate Dr. Novisto a ba gola ka one le environment e tshameka vital role mo matshelong le poverty le tlala e kotsi haholo bathong ba bang le tlala e kotsi haholo because when mothala pile haholo le yena it's dangerous because batho ba lapileng re sensitive ka tsele makatsang hape ke nngwe ya dintho tse kotsi tseng because mothala pileng o ka re wa joka bo re yena go itse wa pere jerese jwanna ha fanda ga jerese yang snacks jwang fanda mo godu wa po ba kwata go re yena it's not a joke because we yena jerese na ke o thaba le o hlona ma wa bona so why personalize wa bona le batho ba sokolang ke nngwe ya dintho tse dangerous ka tshokolo e gona o yetsa re be sensitive le ona wena mo mamedi wa Motheo FM so ingata mamedi ingata but nna mamedi ke tswa ho yona taba ya bo sensitive I've been there ke tswa ho yona a re ba utlwe ba sensitive o mo radio ndumela okay Amanda yes Amanda but as far ek wil net weet, how are you solving that problem of sensitivity? Because few years ago, I was staying with someone who are very sensitive. You can just make a joke, he's already angry. And sometimes I didn't even know how to talk to him. Sometimes I was just quiet. So it is true, it's really true, dat is waar. Dat mense wat baie sensitief is, hulle raak kwaad vir enige iets wat jy maak. Al praat jy net, dan is hy kwaad, jy weet nie hoekom hy kwaad is nie. How are you solving that problem? Of met die persoon myself besluit, hoe hy sy probleme gaan solve of wat? Because jy kry van ons, ek is baie spelerig. Ek speel baie. Ek is ernstig, maar ek speel baie. And sometimes ek maak jokes. Wat ek agterkom het, ek kan nie met enige ene joke maak, want ons allemaal is nie dieselfde nie. Dankie. Baie dankie Amanda. Dankie baie. Ja, Amanda o bile ntho ngwe ne. O ntsa confirm ntho. Mame di nomoro tsa mogala. 071 394 95 60 mame di karata. WhatsApp ya rona e shapo. WhatsApp a shapo. A shapo yona. Okay, ke mogala felo shapo. Ma Amanda o bile ntho ngwe very powerful. Lena o motlila reng a re hada na le boyfriend guy o qeteletse le yena a sa tshwanela go kena ka sheleng ke motho le gore se inspire spiel American ke le jetse when only a free spirit o bokopana le motho ya sensitive remember batho ba sensitive lo ja ba sotla ntho eno mara ba bang ba enjoy because school pata ha se sutlo ko ba ka ra shele ya teng gobane se enjoy ya shele and that is why se mathelang ka ra shele but the sad part about that ke hore when o phela le school pata wena motho ya ratang ya na le free spirit ya thabileng o mathateng ha reng ke mogala a ukwe school pata ke se radio dumela wa tametse radio re kita ditsebe ya ke o tshabile ja ka sekolo pata so di bohloko gore wena motho ya thabelang shele o safarisa motho ena ai mama radio dumela but ba sensitive ba safarisa batho bana ba ratang free spirit ba na le free spirit radio dumela Moruti o ka se base radio e kana kana so batho bana ba sensitive a ke batho ba maka wa tseba baby mama ya ngwanaka ke na le baby mama ya ngwanaka a motle o motle go itse
o motlosa batsane ke motlwele mpotsa for yen Dr. Novisto ene ra re ke ne ka rakole ke ja re a gaute ne ke jaifa ne ke bulela le piano ke phamise loto ke jaife ono betsatshe wa tsane ke mmitsa ma ne ke mmitsa ragadi wa ka ke sho ebile o mametse mogetsi ke radio dumela. Unfortunately, ek het 'n sy storie gevat nie. Ek is steeds dieselfde mens wat ek gewees het. Ek het sy storie gevat nie, hy het in my lewe uitgegaan. Ek is 'n mens wat ek voorheen gewees het. Ek kan nie na iemand anders verander nie. Unfortunately, I'm Amanda and I will stay that happy person in communicate with other people. Thank you. Baya dankie. A dumela bo negative bo motshela Dr. Yeah, ne ke re ke tla nthenye nare wa tseba ne ke mo bitsa ragadi wa ka ke re wena ka romme wa ka kapa ka re ragadi wa ka ne ke rata gore ho itse nna ke tlo yetsa mohlala re tlang ka mamedi ke ba fela ke fitse go yetsa nna mogwaka le pele ke ba le mapiano ka tlong ke motho believer ngore ke nyolle moya wa ka gore ke qale letsatsi la ka right o le happy ebile ba tla o bolella bompho ke ne ke na le pina ena mpho wa itse Dr. Novisto, this rhythm Moruti to gona le selo se se tšholetsang mamela ne ke tsamaya ke tswa ka moreng yaka ke be ke ya ka kitchen ke before ke ba le di radio ka tlong ke be ke phamisa tso ene ka go tseo ke mapona ya no nyane tse pedi o di ba fotentse le tsona tse di Yes, sir. Now, why? Because I'm like that. Ke etsa tsang ha ke lo kopana le batho O kopane le bone ka mmutu. ke na le motho o dimo now ka tlong ke letsa le piano no na lo letsa le piano fela ntse ke le mapona mamelo a karata ke be ke emisha ware ha mo mamedi ke tse ke mamedi o bona una le tse mamedi ha ke tsebila go era ke jeka mo mamedi o bona le ntse jeka o tlo go itse How am I? How Saka mduma. Agent 15. motheo FM re go tsatsila Straight. re go tsasirase Pesa ka le piano ka di piano mo. now you can imagine motheo tshwana le nna mamedi wa karata if se ke tshwanela go phela le motho ya sirase mamedi o mama wa sekhaya se ke tshwanela go phela le mbokoto se ke tshwanela go phela le mbokoto it was a problem. Yes, sir. A problem to an extent ke be ke mo jose ke ra ikona wa tsone ke tsa ne ke ya ho yena ke be ke misa koloi ka pela ntlo ya hae be ke dira ka ra koloi be ba pa ka Facebook ka qeti be ke khutla ntlo haka am founela ha wa re ke re ne ke lite ka na ke re ne ke lite ya bo re wa sa ke ne ke ra ikutle ke bore because mo mamelo ka ratang nna ke kopa ke le jwetse dintho tsena banna ba lona ba tlo tshaba le jwetsa ka basadi ba lona ba tlo tshaba le jwetsa but nna ke kopa le jwetsa when only a free spirit how be right pela batho ba sensitive how be right Next. mo mabedi kopa le nkutlwe nna ke tla le jwetsa because batho ba tna ratsa lona di tlo tshaba le jwetsa because akere lona le dintlovu di anjana e bile ha ba le jwetsa gore you are too sensitive wa react e bile wa kwata motho ya sensitive mo mamedi batho ba nang le a free spirit ha ba be right pela batho ba sensitive so you need to be careful wena mamedi hore sometimes ha le bona banna ba lona e kare ke di street kids itse o bone monna wa le ra le strato ke o bano ba tlamane mo e tlo ba mo tlo ba enjoy because mo mamedi ka ratang ke tlo yetsa mohlala na wa hane ko re ke le mo mamedi ntho hore ke be Moruti mamedi wa bona ke pare shop nose mamedi kore mo mamedi o ka
ke lokile mamamedi kore ke batla tsamaya tsena wena o tsamaya mamedi ke nna ke wena o kwa now you can imagine le kerekeng when you go to my church ke la kerekeng wonna ke a rera batho ba tsheya I'm a comedian and that is why batho ba rata gore a moruti ebile ra monyatla re monke serious it is because momamedi I'm a free spirit now ke batla o tlantsonyena hlokomelang lona batho ba sensitive gore le ske la fetola banna ba lona di street kids kapa la fetola basadi ba lona di street kids o fumane mosadi wa tletse a rata o ya ha bona mosadi wa utla thabela o ya ha bona because wa tseba ha bona monate e mo a thabela o reka aye different tsa hae e mo a thabela ya majite because ba tseba re mane ho monate o tlo enjoy ale se ke rata go itse ga ona ntho botlho jalo ka o dula kgalengwela ka rungwana o batla o jaifa wa kgalengwela o batla o yetsang wa kgalengwela o etla o yetsang ai no momamedi Moruti a go ya neneng go Lesotho Dr. Noviso ke a be ke ka la bhla ka Sunday 9:30 ba mamele tla be ke le teng Facebook njaka tla be ke Lesotho ke kena radio nya Lesotho ka Sontaga sona sena bosigo and le ka Mantaga ke kena radio nya Lesotho ka 9:30 o mo radio ndumela Motheo FM tloga mo radio ntu re teng le gara ye o ka tsena mo slogong sensitivity sensitivity ke kopa ke re itlhalosa leina ke itumeletse go utlwa topic ya ka sheko ya ntate Moruti ke utlwa ditlhalosa ne ke eletsa le nna ka letsatsi le leng ke etele mo kerekeng ya gae fela ke gone ebile di ntshwere maoto le matsogo ke kosha ba nako tse dingwe re bona dilo tse tsa marangrang itlhela Moruti jo le o dutse mo le antare man ba kreste dile tse mantsinyana a thaba-thabang tsala ha o lebella sentle re buile ka free spirit again re buile ka free spirit no mare mo tlwelle ke ke melela gore ene a gone go itlhatlhamolla ka tsela a itlhatlhamollang ka yone ka gonne rona re tsa ka tsela nyana e nngwe itse batho ba lehafi yani tsa dilo ka tsela e nngwe motho mo ga tseng ka yone ya kan ata ai tlhatlhamolla ka pele yeah no we have it wow thank you so much abuto thank you so much ke kopa fela ke arabe hanyane yes sir you know momamedi e gutlela back to tabeng ya ditlwaelo ditlwakrikitse bo sensitive bo etswa ke ditlwaelo mo re tswang twe le boruting re shapa ke ditlwaelo re ne re tlwaele baruti ba ba formally ra tlwaela baruti ba sa buing ka bo sex ra tlwaela mara ba ntse ba yetsa wa bona nna I don't know ke tlo e bea jwang but momamedi tla nkutlo re tlwaetse a life ya fake the problem ya rona re batla go thetswa when o hlaha o le motho re hona le ntho so ha ba ilebella gore ka iba hona jwale like nna ke ne ke nyetse for because ke ne ke tseba gore ke a yetsa thobalano ke a yetsa momamedi ntshebe fela mplele a ko bone fika ba ye I mean ke ne ke nyetse kgetla pele ka nyala kgetla bedi one of the reason entse re ke nyale ko bane momamedi ke nyetse because ke etsa ntho eno and two ntatwaka ha hona baruti ba iruta mara ba ntse ba yetsa and it's more about success in the Bible sex ete Bible bile ire hale lapile I mean hale kwatile leskela timana isho jwalo leskela timana because million now ha re gone o bua because re ne re tlwaele baruti ba sa tshwanela o bua ka dintho tsa mara ba di etsa
ba di etsa baruti ba tswala ya qetela ke ena go itse before ke araba mamedi ke ena momamedi if batho ba le ba ka tseba di-personality tsa rona di tshwane tsa mo sheba baebeleng e tla o bontsha gore David ha tswa lata a reka ya ntate modimo o na jaife o fitlhelela mosadi wa ye a tlabega mosadi wa ye ba re no Dafita wa o itlontlolla tse a sa understand gore Dafita o itumeletse ntwena but now because ntokima Abigail inile mosadi wa status but the problem King David was not the man wa status hona le batho ba seng batho ba status momamedi ba bamba batho behavior bona fela go bana fela motho ke o behave ka baka la status sai jole runa bo Moruti November rena taba le status that is why momamedi wa ka rata nna ke na taba le status now that is why ka baka la ditlwaelo tsa runa gore baruti ba tshwantse ba bue so and then now bo tla motho ya bua the opposite mara bua ntwe batho ba yetsang ba itseba Moruti eno entse phoso ka bo madimabe nna mamedi wa ka ratla batho ba tlo ipea hantle gore le tlo ba le khotso gore le tlo etsa khotso mamedi jwala ka le entse low shedding le entse khotso le low shedding momamedi le nna le tlo etsa so because qeteleng ya qetela today wena go itse modimo bana ba runa we don't teach them ka dintho tsena tsa dithobalano ga ona batho ba ruta manyalong ka dintho tsena tsa dithobalano ga ona batho ba rutang ka dithobalano now re etseng se ba ona jole ntho e tsalang ka ramanyalo mame se ba cheating e etsalang ka baka la thobalano o tlo motho re no monna ka ngotsofatsa but ga ona batho ba gona go lokisa ntho tsena re ntate gotsofatsa molekano wa ka 1 2 3 so nna mamedi ke decide lo di etsa and ha ke di etsa ha ke tlo di etsa ke le formal ke be ke tla ke bina na ke tla ke batla o e bua ke le casually ke bua monate so that le batho ba iseng ba Kriste ba gone o ba party because ntho ke etsang ha ke targeta ba Kriste fela ke bua ka sex ha ke bile ba Kriste fela ba ke bua ka batho fela because mosebetsi wa ka ke o thusa ba Kriste le batho ba iseng ba Kriste qetile mara ke motlwile ntate ene ke le ba modimo re a e bua ntho ai I've seen the lights and disco nights and star-crossed lovers. I've seen them wasted, so I'm hanging on to every. Bofoma le bothusi. nna ke no bogona go na le tlipeng wena ke bona ga gore lo dutsing ka toko ga gago o tswa teng maobane bofoma le bothusi mana na hona jalo na le video e mone ke re nna ke tlo breaka melao ya kereke ke a roba hona jalo melao ya kereke ke a roba ka sehlong ka mpamthi ke mo heteng you know why because melao ya kereke e meng ha iyo bibleng ke e runa re iketsetseng tsona gore no go ya ka molao wa runa motho tshwantsa philetse na etse tsene tsening ke melao ya runa se melao ya kereke a se ya babile ke melao ya runa fela le ya gore fela so momamedi ha re go tleng tabeng ya bo sensitive taba ntho bo sensitive momamedi e tlo le etsa gore batho ba se ka ba enjoy ba se ka ba thabela ba di sekeleng tsa nna ka pa di environment tsa lona momamedi le tlo ithola le ditse le basadi ba sena mosadi ya sa thabang next o bo bone mosadi wa tsaba etsa o mona le founung a sa tsheye a le ka tlong mothatse a tshwere founu tse a tsheye ka WhatsApp a tsheye because ke yena ndlovu ya ngena ka tlong ka mo ke yena ntate o serious fela ke ndlovu ya ngena ntho serious fela mosadi ba tla o tsheya mosadi ba qetetse today se ba batho ba ikipile busy ka di TikTok o fumana mothale founu nga tsheya monate kana go tse nna le partnera ha gone o bapala le partnera ha ba gone o bapadisana le monna thole monna a hlabile le nkokwane a ntse a tsheya kana go tseno ke yena motho tempela wa le gone o tsheya sama wow sensitive no ntate but ba sensitive to an extent momamedi ha o galle o ba pele nna momamedi nna personal a ke galle ba motho wa pele batho ba sensitive bo tsa bompho ke bua jone nna le kerekeng ke a bo that is why batho ba ntse banka di-clip tsa ka ntse tjo November ntse ntate nna kerekeng ya ka ke a ipuela hle ba tseba ke mogotso maphuthe wa ka ke mpentshi ya bona o mo radio ndumela motheo FM dumela hle ya monate o ka tswela pele nna ke ne ke batla e tlhalosa ka Amanda a na tlhalosa gore ha ka ba a inehela monthonyaneng a re o batla wa sensitive kapa ana a mo susubeletsa go ka ba sensitive
since 1994 ha ke na bothata ba hore ga iphumana ke na ditse tsa hore ka ba tla phela motho ba o phela ba mfuta ona o ke bo ke ka o phela go etelle fitile ka ho ke ka o ke nne ke na hore it's better to be alone than being unhappy one. Don't know how to get out of Simon on that album for you. Well, I was talking about Halmela. More well, my hand now to be in. But one like it. Yeah, Dr. Novisto, it's a work out of Why come at once going to better be to be alone than be unhappy. That Obana Yaka. Since 1994. Obana Yaka, but Waket of Dula Balibang. Honale Moto. Ah, no, Mammy, that's not right. Mammy, don't get it. I read about how do you deal because Amanda would send to her says coming to say, I work on a problem solving. Solve a John. Yes, problem. Ya pele. But what's on the by heal. Mamma ya pele, but what's on the by fall. Because Mamamedi, when Utamakalikoba is like on a lake out. When on a lake out. Mangly man yatanga shabani de lutula how. Unana to hat. When on a lake out. Emily muyatan lutula. Unana lutula. Ya pili. Bare. On wali do chisa. And no sensitive from the temuiki mutimantina. Unabila ko bile lisenke. Onana lisenkela ne luko bile chena bile ka pela haije go batho ba se ba tsamela batho ba se ba etsa mistake o mahata ya pele go fall because ntho re etsa re be certificate ba ya bohloko le ya hore di disappointment le utlwa bohloko le etsa le o hola jwang mo mamedi ya pele ke o fall ya no Dr. Novisto o hola yang go tswa mo ke tla mo yes ya pele ke o fall wena mamedi wa karata you know why it's a must mo mamedi batho ba re le bo sensitive because bo sensitive bo etsa re batho mesebetsi ba ska ba sebetsa together hona le batho this thing ya bo sensitive it affect le mesebetsi because ka bo madima o ya mosebetsi mo sensitive nna ke fitla ke bua ntho and then wa kwata and then we expect ile hore a re monke o mo radio ndumela Motheo FM Atende cara. Kine ke batla go tsa Dr. Noviso la ke re a go bua dinete. Kina le more than 15 years in this marriage. I was in a happy marriage until this past 2 years ke simolola bona mathata. I believe it's an ovation. I'm a this sensitivity now is starting to get on my nerves. I've done everything. I've done everything, sir. No more than that, Dr. November come around. I believe I consultation. Okay. Ra o re 2 years ke yone 2 years unhappy 15 years o no itumetse. O re 2 years o no le unhappy 15 years ke temo le go no itumetse teng. Se ne le 15 years ya itumelo until ke nna le bana ba babedi. Now I'm in a very toxic relationship. Hanga e re go botsemo e go affectile yang wena as an individual. No, sir, you won't believe. Ke agile ntlo ka aga di room no yana se ke go bala le monotsi ka mo kamoreng bana ba robala le mme ka mo le. You know, it's a very toxic. Yeah, no. Dr. Novisto. No, ke santse ke mo fedi no more. Yeah. Thank you, Abutoka. Thank you so much. Yeah, Dr. Novisto. Yeah, no, I think it's something more because ya high in a the course in a link to the course lady. So I get into the mat like it's in.
ke na le tumelo re ka loka nna wa bona but I think it tla re mo fa the number ke batla go ala go itse ka how do you deal into mamedi ke tswa mone I was very sensitive that is why ke re ke ne ke na le baby mama ke ne ba ka motlela ka ba ka la sensitive ne ke feel I cannot wa bona it's about ba phone a re batse motho lo pala mistake koko ka o di moga o ile ga radio o mama motheo FM dumela o mo radio dumela motho montle ya o ka tswela pele wa lahlela fa re le gonyana ya mogala wa ka wa ya are kwale ke ndo khwetsa ya pele ke o hira but o tsantse ba fall in that ba fall because some of the things tse tsang re be sensitive ke dintho tse o bileng re di fitileng the past that o tlo thola you are still sensitive ka dintho tse o di fitileng tse ding do you tell it when we are still a boy kapa a girl how no le 10 years today o 30 kapa 40 years but you are still sensitive tse ding o sensitive ka baka la batho ba o yentseng ba se ba le siko bophelong ba hao mo mamedi re sensitive ka baka la batho ba re yentseng jalo ba createileng bohloko mare ba se ba le siko maphelong a rona ba tsamaile now ya pele ko fola batho ba tshwantse ba be le tsela o fola tjena number 1 o ya di psychologist mo mamedi wa ka ratang you need to go kopana le the psychologist ka pale ba bitsa the therapist ba tshwantse ba kopana le tsone or else I don't mind rona batho ba ka tla gonna batho ba ka tla ntete ba tlo ba le rona bo Moruti November because mo mamedi wa ka ratang you need to heal ya pele ke o fola ya bobedi is to transfer ke iteka tsa tseleng ha ke ruta ka ntwana ka re kelelo ya motho ina le two sides ha hona kelello e senang side tse pedi ina le a positive side le a negative side ya bobedi mo mamedi o tlo gone o hlola bo sensitive it's when o ka operate ka a positive side and to be positive mo mamedi ke about teacher kelello ya hao it asinto e naturally kapa e iketsalang fela gore motho be positive but ke ntho ya gore you teach your mind to be positive you associate yourself le batho ba positive you know because as into association brings simulation le end up le similar to people ba who associating le bo so mo mamedi it's very important ya pele ko re batho tsantse ba batle thuso mo mamedi when what's about sensitive and o personalize ntho ngwe le ngwe and o kwatiswa ke ntho ngwe le ngwe batla thuso mo mamedi wa karata e tatileng because mo mamedi wa ka rata le tlo ba miserable mesebetsi everywhere environment engwe le go tlo ba yona you're going to be frustrated when because batho ba tlo bua dintho ba sa intenda we heta mara ka baka la re sensitive ntho batho ba ibuile go buinka personally wena ibile o ikwatela so batho ba tshwantse ba fall o tshwantse o ilwanela entaba ya o hina mo mamedi ha se taba iketsa lang easy that is why o tshwanela go kopana le batho ba go kgona go thusa o hila. Do it make sense? Now, renalu healer wa habedi. Renalu healer wa hore o healer easy if we are not only matla di makelelo ya hao because you are able to talk le seemo sena so leng so kapa le pain ya hao if una le matla di makelelo gona o healer easy because wa gona o overpower kelelo ya hao. Two, when una le a positive mind o dominate mo bami a positive mind le yona e laolang o gona go tena ntshongwe le nngwe le tse personal ka patsa bohloko gona o bapala ka tsona o di etse joko o fumana ntho e serious e kwatisang batho jole kana mo mamedi batho ba bua dintho ke tse tshosang kana ba nrwa ka everyday ba ra ke na taba le ntho because everything is negative e batho ba iromelang gonna ke change ka nkane ke etse positive a wan go ba re change tsa dilemon go di dire lemonade okay ai wena sama na mulu wa dire mana muniele yes ma ai wena go itse ma yes mama na manate now
now momamedi wa ka rata kopana le batho ba ka le thusang believe me kopana le batho ba ka le thusang kopana le runa kopana le ntho therapist and then kopana le di-counselor le heale because momamedi wa ka rata I'm telling you le tlo lusa batho ba bohlokwa ke a tseba go na le nako ne ke le sensitive ka ra kereke mamedi ene bo sensitive bo ne bo etsa gore ke reacte ka tsela e abnormal because batho ba sensitive ba reacta le ka tsela e abnormal. Arrêtez de monnaie qui a c'est Dr. Novisto. Radio du mail. Ah, Dr. Novisto. Yeah. Arrêtez Dr. Novisto. Yeah. So mamedi ke ona mantswe a ka nna fela gore mamedi a re hile ene cheka dintho tsohle tse utlwiseng bohloko di shebe di utlwise ka selemo sefe ke bo mang batho bao di etsa tsenene if untso di jere letsatsi lena mamedi wa karata le wena di tlo tiba monyetla wa khotso you are not going to be happy when self personal when mamedi because botaba bo sensitive le wena wa ya o hete because o dula o le hete motho ba pala le wena o utlwa bohloko motho o bua ntho o utlwa bohloko le wena personal o dula o le bohloko every time wena mamedi wa karata and ka bo madimabi life wena mo mamedi e re batla re kene ka rabatho but life e re batla batho ba atlehang they will know that or life ka bona if you want to be successful you need to associate yourself le batho and when you are sensitive how to gona kena ka rabatho how to that is why today rena le batho ba ditseng ka ramatlo bona ka baka la bo sensitive o tsaba kopana le batho o tsaba associate le batho o tsaba connecta le bitsang ntwane ya kopana le batho kore o le le tamile le di business ya networking when you are sensitive how gone lu fika plekeng tse jona go no fika le network le batho momamedi people they need to overcome the spirit of sensitive and le tla thusala mamedi no mo rotsaka yes sir tsa mohala 073 202 9079 073 202 9079 ke na le WhatsApp wena mamedi gona romela WhatsApp bue le nna gona but hangate ke rata gore batho ba re dule fatshe if the problem is di le serious o dule fatshe ba bang ba bo motheo FM ba tla motheo FM ba tswa motheo FM ha ke mantse le cancela mahala mamedi a karata ke tswa fudula le mahala yeah radio ono batla dinomoro since ke thutile ka bo sensitive a ke totele motho be ka ba ope o ka ba sensitive ya gae ke thutile batho ba ngata ka ga papa ga bo and I'll never be sensitive ka ba motho sensitive ka ba sensitive I've learned what type of people should one live with but I'm staying being myself. Thank you very much for that. Thank you that Dr. Novisto o bua khanyele ya go dominate over the mind o bua khanya go life is full of energy ya nong na go ke batla kwala ka montsho reng yes sir ona jwa let's say o batla o tswela pele ka life batla ba successful batla ba di business batla etsa all tshente tse re di batlang di batho yeah ka tla we re batlang e batho everything you re batlang e batho it's like ona jwa o batla tšhelete mamedi tshwantse o le tsama o le batla mosebetsi kopane le batho so everything you re batlang e batho and when you are sensitive o tlo ithola o kwatetswe o kwatisitswe ke batho o qabane le batho o sa utlwane le batho wena motho sensitive now if sensitivity gona re affecta mesebetsing o beela kae motho a phelang wena ka tlong mo mamedi o tlo frustrate motho eno ka pele ya ka ofela mo mamedi wa ka rata nna ke a lokopa let us make our the environment tsa rona di pleke tse monate gore mo mamedi like tletse moya mo mamedi wa ka ratang ke nyule loto lena mo mamedi go tswe purpa mo mamedi wa ka ratang yes o tswe purpa and then it's ka right ka tantsa purpa motho ba sa ema ya ka moreng a ntsa re register se sepa mo o register se sepa motho kwa tile fela ntsa re wa ka fela o register se sepa o utlwa mane o register eng se sepa wa bona motho ba kwa tile mo mamedi nna ke gona bileng ka ba miserable lo feta because nna I'm like a boy nna ke sona le ngwana tle ke rata peace ke rata go dlala ke rata go tseya ke rata so mo mamedi etsa malapa lona
dipleke tse monate so that la o le frustrated mosebetsing mara o tlo gala o ya hae la o le frustrated businessing o gale o ya hae and o gale o lo kopana le motho o tsebang ha o fihla man o tla o yetsa baby today momamedi hona le batho ba galang o dula mesebetsing and mosebetsing it's a workplace o no tshwantse o enjoy o dula ka tlo o enjoy partner ya hao lona batho ba jolang etsa hore motho o tla tlamea ho nyala o tla tlamea ho phela le wena o tla re mara I cannot live without this person ke monyala momamedi ka rata e phetolang di environment tsa lona man di pleke tseo tsa o thaba mo o relevant stress teng make your partner a o hopole wow 0732 029079 ke ipita 0732029079 momamedi ke kena la face su kala ma taxi face 3 kapa face 7 o bore fela ke kereke ya Dr November o tla ithola kereke runa face 3 kapa face 7 o bore fela ke kena ke kereke ya Moruti November ka ra taxi ba itseba ka nte o tsama ka koloi driver ka re Grootflay o shebe ka lefting ya ka bona tente golo ke tente golo tseleng fela ka re o ya Grootflay yo momamedi na go potsa mai Afrika borwa na ke na o itse mthako le mosela istedi kuku le dikribai o ile Eastern Cape hamba juba ha tsamaya are ba mo betsa ka hamba juba ba yo khutha hamba o tla Afrika borwa nna ke betsegile ke nna go itse modimo molatlo a re kopane mo letsatsing le ka moso modimo jo o te mhlakazi ka kwano o theositse dikoko go godimo ga E20